มุนทินกำที่น่าคุกิจาเตหอเจ้าเสียนบอนเจ้าวินจิงกับพาพัลาโนเวมเบอร์นิสิมสมนีวัจันนีเวนส์เดย์นิคุยนจงจิงกับทุสโองไอคิดหิตีทุสโองไอเตาหิตี Committee on Tribal Unity กอตุอินจานฮีพัลาโนเวมเบอร์นิสิมสมเลกุนิคุชุนทุพนันบอลวินตุจุงกาเลตุลหินปันดอมาสเตอร์มายน์จูแอนบิเรนซิงอหิตินอพงดาวินจุเลแอนบิเรนซิงอมาเตอินกิพูนนาอันเนน่าaudio clip zong chu Supreme Court of India in vetchilna neina dinga ana pomsawen hitai chuchi Supreme Court of India a en Biren Singh audio clip chungchang thu ho holchilna patna hina ding thu ho su boina dinga Jiribam gam kai sung zairon kopi sunga cheng nu zo sang kim chu me hlei thingnoi mi hon ana su sedova melset a tha ova meya anhal tha o hi chuchi thilso thu nungchun CRPF hon ta chapa ho ana thadu vi en Biren Singh lamkai na a Manipur cabinet hon kuki minister teni panalo wa thulu na anasimu chu sinei langnei na nei ta a asimu hin India dan pi Indian constitution ho iza asa lo naw chule ami hlom ho kuki ho thagam na dinga to gon asiam naw khat hi tin jong Committee on Tribal Unity na phongdo vi chule ko tu in a sebe naw chun State Cabinet in two nights Government of India Minister of Home Affairs in Meile ho chenagam sung police station gub hop sunga Armed Force Special Power Act ananung koyuwa Disturb area apondo lado na dinga nge na aboluwa sule kukinam sipai hoto Government of India in suspension of operation kiti kinoptu na agreement ananay saw lado hinading le kangui le sungpi lamka district akuna 22 Assam Rifles ho le 9 Assam Rifles ho lado na dinga anapanla na ho chun hichi meile ho hin chamna le mon na om ding adei lovo ahidan ho le minority kuki ho chunga politics a tha nei khum jing ding anop naw apot chet na khat a hi tin jong Committee on Tribal Unity na phongdo vi Gal-le-tol alanga meile hen lang kuki ho jing jong le thina man na tu ho zo si chu akilung hem pi in ahin la tu chunga Meilei mi go bin thina atu naw chunga Meilei hon abol thu wa atho thu ho drama bol ho chu politics abol naw khat hi bovin apamol he jingin tizat ta hi tin jong Committee on Tribal Unity na phongdo taw vi Gal-le-tol ho asu silhe jing Meilei thingnoi mi arambai tingol hole valley based insurgent group so meitei terrorist ho kuki chate mon nei lo ho mi jani le somlegit wal an thada naw sen thlakhat hibep Baby sak an thada chule sapang neu cha kum sagi hingbep ton sing hang sing anu le anu neu to ambulance sunga meya anhal li ho zo chu dan phua koiding unlawful organization a phon do ma sading wa hi chuchi me hlei thingnoi mi hon kuki te sugam na dinga mon nei lo kuki cha te athawwa asu sit loyo abang asat chende loyo Alol asatan pi loyo akhud asatan pi loyo keng satan pi loyo chuleta asa asat chende uwa chukitle aha li loyo mitam ta azong anum hitai tin Committee on Tribal Unity na phongdo vi hichi en Biren Singh lamkaina en Biren Singh vaipo na noya kukite su nem na dinga apan la na howa kona Gal-le-tol ho boina zo si su thlapa hi a gamkai sunga chamnela mon om na dingin kei ho kukite hi India dan pi Article 239 noin Ven bitna nei pitaw vintin Committee on Tribal Unity in Government of India hinga nge na zong na bolu vi Chief Minister Biren Singh in ruling emle ho meeting an kauna a leave lalova meeting a panglo ho emle ho sokos notice an pitaw vin ipizia meeting a panglo hamtin do na an boltaw vi meeting a na panglo chuchi emle ho cho Minister Wahem Chan L Rameshwar KH Joy Kisan KH Ragumani, T Robindro, TH Radishyam, Paunam Brojen, Dr. Radishyam Yumnam, MD Achabudin, Sapam Nisikantale, Sheikh Nurul Hassan Holoi Hiuve. Senior Congress Leader P. Chidambaram in Manipur gam sunga chamnalemon na di ita omthene dinga angai dan tamta an pedo a sule genuine political autonomy piding ngai hi tian phondo na chunga Chief Minister Biren Singh in Anadon Budin Manipur Gal-le-tol ki patna abul ki patna hi P. Chidambaram ji hi Union Home Minister ahi lai chun chuchi phalaya Manipur Congress Government noya Chief Minister an hi o ibo bi to Myanmar gammi ZRA lamkai
ทางเลี้ยนเปากุยเตอันรุดสะเจียวแลกูกี้ทิ้งหน่วยมีหอโต suspension of operation SOO agreement signอันบอลจีโอฮิตินแอนเบรินซิงินปีชิดัมบรัมจุงินngohna na sata na bolin manipur gal-le-tol ho zo si hi pi Chidambaram ango tai hi chi gal-le-tol ho hi zalenam ki ka akidona hipon Myanmar gam mi ho alom changa ahung lu jewa gal-le-tol an ki pan hi tin jong Biren Singh ki tipan aphong do e achi sa phalha November ni sim som lekhat ni kho athina na to ta chapa martyrs mi som hol a mi ko chu Myanmar mi hi win chule mi khat chu Bangladesh mi hi tia mấy thầy lắm cái họ lệ mấy tế media hòn anh phun độ nào chung à Inner Manipur Parliamentary Constituency akona Member of Parliament anh khai đó biểu mô là coi zamin alung phát mô na thu họ na phung độ in anh apeng za hil zengin DNA test akona Myanmar mi hi nào lệ Bangladesh mi hi nào iti ahet độ zeng theo ham hita bang lomin mi họ hem kita hiu vin thiệp na China science akonin zong DNA test ki bol si a head do theina ding imacha umpoi mi tham ho ngol bol hi win tin alung phat mo na thu ho na phung do e gal-le-tol hi mai hlei hon politics a ki khet to na in amang zingwin mai hlei ho ama ho le ma ho na kinil kal zingwi anukha pe na dinga the where to so mi ho akona karan tha parin pu paulin lal ho kip interview bol na chun MLA pu paulin lal ho kip in seina chief minister Biren Singh hi mingol mizo zolenal seizing le sit na holding sit na bulldozing mihim khada hi tin an phong do e Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Biren Singh chu thudu da alo man thei lo ho zia an hu jing a hin hapan muna ko na ala do lo hi tin zong MLA pu paulin la ho kibin a phong do in Union Home Minister zong sangten thi mon chanin chule MLA pu paulin la ho kibin sebena Prime Minister Narendra Modi zong mi phadan danin aumin sangni le som le sagi kuma atu sei manpur gam sunga chamle mona bollo zolo khon gam sunga vaya pu diu wa lom hi poitia an sei to tua om chan hi hakitu hi helin hi chi hi di na sai nam ti a karan tha parin do na abol cho MLA pu paulin lal hoki bin zong ana don budin di sa na thu ho na phong do e Prime Minister Narendra Modi in ato ding alom ho atong do zopon Manipur gam sunga apan la na ding ho in zong panala poitin thimo na chani Union Home Minister Amit Shah and Biren Singh apan pi na zi le hi chan ge ya ahu jing na azi ho cho pu paulin lal hau kip MLA in national media masanga phon do ding ananom poi and Biren Singh audio clip chung changa Supreme Court a case kitan namuna Solicitor General Tushar Mehta in Supreme Court masanga na phondo and Biren Singh in kuki MLA ho akimupi in chamle mo na om na dingin pankala jinge ati tia Tushar Mehta in Supreme Court masanga na phondo cho MLA pu paulin lal hauki min andon burin Solicitor General Tushar Mehta in Supreme Court masanga azo ase hi Supreme Court aza bol pui Biren Singh in zo ase sa hite ding hitin aphong do in sule izem ti a and Biren chunga no confidence motion kinading hile kuki BJP MLA hon and Biren Singh against a vote kapite diu hitin zong MLA pu paulin lal hauki min aphong do e sule MLA pu paulin lal hauki min sebe na gal-le-tol Thasom le thagit achinunga chamlel mona om na ding alam pium sun chu kukite adinga tumbi akiwai pu na ding separate administration union territory with legislature piding bo chu hitan thildang hoji a chamna thelo be ding hitai tin jong phung do e Chief Minister Union Home Minister le Prime Minister chunga alung thailo na ho aphon do nung zinga jong BJP party a om jingna laina chunga karantha parin thudo ado na chun amana seina BJP sunga zong miching hon singthei ta vai a hin hop dio khakine pina lai ji hitin anadon bude chule pu paulin lal hoki min seina gal-le-tola gim gen theina thu ho namneu ho kuki ho hi Christian ka hi jeova BJP lamkai hon agel kho lobu a hi izem ti a kuki ho hi Hindu an hilengo agel kho te diu hitin zong phung do e Chief Minister Biren Singh le cabinet hon mai thei mi gu min thin atu nau chunga cabinet meeting ane yo to ruling MLA ho zosi meeting ako jing wang chun
Zairon kusunga kisusi a melsita an kithat chule anaki hali nu zo sangkim le ta chapa mi som hon zakura dor muna thina tu nau chungchang thu ho chuchi meile emle hole milong emle hon ana phapu povin hichuna bet sa chu hi le Manipur government chu meile government hi naw opot chetna anom jing sa hola a khat a hi kuki nam mi melsita a meile hon ana tha ho baby sak thlakat lingbep an thau wa chule kumsagi hibep ton sing hang sing anu neu to hinglaya ambulance a an tha na ho chunga meile emle khon imacha selesa an nei khapovin tu chunga thuru na tamta an semnau chunga kuki organization for human rights in thimon sanovin kuki chate thina tu ho jong agel kho na diwin kuki organization for human rights in meile emle hole milong emle ho ne het sa taw vi chule kuki organization for human rights on seinawa biren chungchang thu ho supreme court a ki poluda supreme court a chuchi chungchang thu ho ki sei se le manipur gam sunga Gal-le-tol ho an kho set be jinga hin tu chung Jiribam gam sunga thil so ho jong chu apot chet na khat hi tin kuki organization for human rights on aphong do vi meile thingnoi mi hon Jiribam gam sunga Gal-le-tol abol ho an zom jing win zanla chun Jiribam phaitul khusunga cheng pu khai sim chen chu gu thim chan an lu dovin an halu ve khomi hon in ki hal amu pharovin an delhu dovin meikung an phelmit ham hamu ve Jiribam gam sung boro bekra sunga cheng meile hojong aki holel the jeng tawin gam sung hu na apan sata kala uwa gente he su ka thu naw hi kum som ni ong waltan ka zok to po vi gam sung ka dal ha diu hitai nei hung pui do taw vintin mi pi ho tha khelin meile nu pi khanin an phung do e Jiribam gam sunga cheng meile hon zolenal thu ho na the thang jingwin kuki hon meile ho mat ding ako jingwin chule zadang namdang ho khamna thebol ho sumle pa e piwin meile ho mat sa a meile ho to chuchi nammi ho kiboi sa ding kido sa ding Gal-le-tol pin do sa a kuki hon phat gom kom kila ding agodo hi thin meile hon zolenal thu ho an the thang nu vi sukile maheswar thonau jam kitipan Jiribam gam sunga thinan to meile mi gu pho chungchang thu achun Delhi khopia police station khada 0 FIR an sulut sa tai chuchi Delhi khopia ni kisun lut 0 FIR chun meile ho adinga ichan phatchum na in lut ding ham wang heda hi poi Jiribam chungchang thu a ruling MLA hon nisagi phat atepi nungwin meile CSO kokomi in nidan som ni leli sung phat an tepi utso anala do taw vi kokomi ho chungin meile nu pi ho ana lungphamol he jingwin meile nu pi hon kokomi lamkai ho nakina apiwin meile nu pi ho to kokomi lamkai ho na satein an kidin tew vi thuso ichan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin ni ko pha